Nabah kaseng VPP kadon jingtmu ban ya kani kamat jong ka roster system sya surok. Unong ay kitian ka sorkar MDA ubalong ru unong yalam kaseng UDP iba polling do ilaong. Baya kani kamat ladon kampanye tai sani da ka cabinet pat kidukot ka yen da ka bakadawru ba day ban penne eka kumbakalong. Uba Paul ulakren ya kani kajing keli halor kajing berngem jo kaseng VPP ban mi sya surok ringkat lang bat upat bur bandawa na kasorkar jela ban sangi aswai kajing tungkam tat hadu pela penbit penbiang ke roster system mat kmi bnia ya reservation policy. Uba Paul lapen ken mauru bo menteri rang ba ka jela konrad kisang mau la batai syai kedar haswa jo ke election haso yong ba ya kani kamat on sa Shim ha kajing lang jong baro kiseng sign perthai kumjo ru ke cabinet bat kajing emerjing mut lang bat kiwei ki badon ha kajing sokhya ke leng ke jela. We all have different opinions. So what will emerge from these discussions will be, after we hear the views of various parties, there will be a synergy. I'm sure we come to a point of synergy. And I'm sure that as legislators, they will not cross the limits. MLA ka jirang